Talafata watamua mai Samoa ile neifo ia su Faraile. E fitu wa fese la usulfata ngata e malama ane le taya o le su Faraile o le tuinga wa uma ona tui taluma ya nafi. E au fia ile faa afe fitu se la umalima ufai o lato tui mua ma le lua afe faa se la umaleiva ufai tui lona lua peitai. Taluma ile asu sfuruano Setema se lia lua sfuru afe tangata ele ifai tui mua faa afe lima se la umalfitu na mauana nafi. Ai watoe anga yatu ta avale mtanga ngai fa awa wai mole so ele ngata ai nga manu upolu nei ai ole o fa atasila manga nga fa yo fo in motele sabai e tanga tele fa yini ola to tu yeui ino o atu yaile ta avale talwele o malolosi atu to ola to fa longo matu wa no yaile au fa itu mole vai so fo po se taimi la vai manui ai ai o simal fa fonga te fono le New York le vai nga fa man pui ngo fa la blave le sunga anga fili shem leo ile ta atia ngala tamai wa ya ile tuinga talumai le se fapena kitua uma ya ile statement day inga ufai fa wa tatu tuinga ma ya ile na mtaina fa for mai su tatu tu e mai na e talo ne ngalo ya wa tatu pai ya tatu fai no very soon le ole wa sorry just wa ole wa se wa fitu se la ya le fakta ya mai ya stay on fakta tu mai ya ona ole ba ma ya o tu la o ta ya ta tu pa ni Samoa to il ta fai no ni na beka o ta tu dosis mo mai a fatino nei ta ya ma tu mai na fi il ya su to se yo mai ta su ya ole mo no fe ma se la mo lima fe se la to su ya familia ya se la ni su wa ni su wai o tanto dosis o na tanto tu na o maia o fatino ile ya su dei o ma ma na se o wai so fa se ma se la va su fa to wa fe o se su ta si dei por dei ya creo que se la fa ya fe o se la fitu su na to ile fa fo ma se ta tu ma fa ya tu ya tu na o to mai tanto fai un bel ole ma o to fai tanto comiti ya o la mantuina ole average tanto fai ai o passo o Sene ya first dose ole administering of first dose passo o Sene ma o to tele tanto vea male los lima ya itu malo ole la vida mai o passo Sene o nisi tu malo ya manisi tu o le tau to le lima sporo o no sporo fitu sporo Sene ya i fa fo mai o ia se ta tu lo ma tu tawa ta tu committee ya o famiglia o ta certi tu la o ta fai ta tu na o si si ka o ia tu ya o ta no fai bene o fai na le na o nisi o inicial ya o le ele o ma o fai tuina tu la fai ta tele fa fo mai sa mo ko ia se ya tu o le fai ta fai atu ya ai mi se ai tu uta ya kuila ya ma tu ta wa to e o mi tu la ta tu ma le no ta fai ya na la ta ina ile ta ma o kabineta kesho kufanya na toma ni kubiti ya familia Samoa inaita kufanya wema kwa ajili ya isi fasuma tu ina kuwa tamaleko o Facebook ufanye berne yo maile so tu sama sulima fe pesile tu fo itangata ile ifayo la to tu mua ai la so muli le masino novema lenta wala au fai tu ye umai le ngala to vaila au tui ona nafi male so le ufa amalo si ai ona tau finga dwenga fai ewi ina le oni aso malo lo peta yo le ngangon tanga dwenga male malo e sa ngale musa mo manya afianga isiama ole covitis fluiva wa fata sanga talu ona fata tali se tau nu le mta upna langa ai le fa se e ane ole fa le fa masino i tua sivi isa le longa talu o sale longa le otele ni fa mautu yai ofisa ole malo o le fale famsino i savai o lo so o lava ma le fale mai au tu le motu
e mali e toa tanu mawhiri le luai toa sivi, pei foi ona iai le ofisa au tuan tanga ruenga o leo le motu. Pei tai, o le talo le tupe whaasoso ale malo wa taatia mai ei nei le 2 miliona, e pe on sao noa le fionga le minista, whaamsinonga le fionga matamua. Sa talo sanga se 3 miliona mo le fale whaamsino i tua sivi e se e ane i sa le longa, o iai uma ofiso le malo, na la ngā le luafe sulfitu, ai o lea ua maoti mai le 2 miliona e whaatino ai. O le whaamsinonga i tua sivi sa vai e tele lava ina whai aimta upu tau whaamsinonga o whanua masua whai sa vai. O le lona wha ele nei o aso talu o na whola watu le la nisi o lo wha mai pa e pai lunga le wa ana whanua. Ai toso e le wa toso le tugboat, mai le company wa ai Australia e toe wha fo ia toe fufo na manuanga onga ina warso ilungo lea au i sa le longa. E se whaatalunanga maleli leo si ni o ngā tai whale mai Australia 7 Brown. Na ia whaailoa mai ai pe ai le lua le tolu wa yaso e aluai le fōlaunga. O le waa leo na misi o na whaapitoa lava o le puipuinga o ngā tai whale o Samoa. Pei ta ina ia ta ua. Uofo mai isi e tunu o le Pasifika e whsosoan mai taimiele o iei se wa au tātou tunu. Ai o lo mautu lava fo i masini whaona po nei. E loa ai whaangotanga whaasoli tu la fono manisi yanga whaasoli tu la fono. E ui ai sami o Samoa. Ai mole taimi nei ele umwhai o nei loa tonu wha le tonu le pito i lalo na whanua vanga na ua tau nui au se tā lia. Ua savali i le wha tau sanga talu o na ola i tane vai se vaengo a ingo le fio anga maunga i se vai. I sa ili ngā tātou wa tamua nei loa ai wa uma o na whaia se tau sanga matai o le fio anga lea mole wha ola atu o sa latou vai sa le aula. Pei ta ia o mai nei o lo wha tali lava. O vaenga uma ia sa masani o na ola nei le vai tuma o ti pata mea o fia i masamalai ulu e pei o na ta uelpa anga mai tutonu. Pei ta il taimi nei. Ua whai tau masina o wha alau so o mu ngā la mamoni mawina ne ai ua uti fo i le sua vai wha tanoa. Ma le toe mawai e se vaenga o ainga o maunga se vai paipa. Ai o lo to o manga i tane vai matatalo mo ti munga na ta uelpa anga ta alusia. E tau wane iai se whaatatau le malo se vai mo lo lato nu. O le fio anga leo maunga sa iai lo lato vai eli le o ngā tutonu o le nu, peitai. O le tele o ainga pe o na liputia u wha moe moe la vai tane. O lesi lea a fio anga le tu malo nganga e maunga numeratasi. O lo fai pule mai iai le fio ngā tuala Iosefo Ponifasi o le sui pāle mia ai o le ministan tanga duenga o tupe maua. Wa watamua na mai Samoa nei tu la manuia tuenga o nei fo ias.